Pudno ka di tinadamag ko, nga damanan iborbording mo ako lehiyala. Nakadama ka manan iti dayta? Wan no saan lang tisungbat. Di mo naamwan no asino tinangibaga kanyak. Labid laeng tinangibagakan ka iti saan nga umno. Saan nga ulbod ti tao anang ibaga kanyak? Mano na babay tim boarding mo, iti nakaadal da, pinanawan da kamutlaan. Saan apod no dayta nga ibagbagam? Ulbod ka talaga. Panawan ka man langan. Pumalaw ka! Tadi mo kaya't adunggan di mading aramid mo! Bianca, naggapo dito'y akin ko kay ti salad nga babangan ta. Agong ungat. Saan tabi ngamin ang nakabayad iti abang? No di ta kanupay makabayad intun umay alawas. Aging pakita kanun. Tapanawan tanto'y silid ta. Ay, sapay awan ti amok ang maalak kadana ng akwarta. Amok nga awan kwartada. Kasano nga rod daytan? No umalis ta iti boarding house, masapul tamanan ti ang deposit. Kaaduan kat 1 month advance, 1 month deposit. Anya nga rod ti aramidan tangay. Papananta. Sayang ti panagadal ta na sumardeng ta. Di mapantang pakpakaasi, nga inton umay abulan ti panagbayad ta. Oo, sige ah. Papuskulan tan ti rupa ta. Awan mo't namin papananta. Oh, apay nga inawis na dito'y parking lot ti dakkel a restaurant. Barang adda maban ni itak a sugar daddy. Ha? Anya di kayat mo asawan? Adda nga min nakitak adikot si alumakay. Langana ti baknang ababaero. Anya kumanukas ta? Anya ti aramidang? Kayat ko ti makadal. Tapno maliklikak ti kinarigat ti biyang. Kat, anya nga rod ti plan-planwam? No makita ta alumugan ti lakay iti kotsena. Kunwari, agpasagidak. Ha? Kasano no masagid ka agpaiso? Saan ko siguro nga ipatay? No ipanak iti ospital, nasayaan. Anya? Kayat mo ti maipan iti ospital? Ay, agmauyong ka ka din. Anay ko. Ala, Miss, nasagit ka kadi. nasagid mo ti gayam ko, sir. Mala, aglugan kayo na tamapantaw iti doktor. Saan samot ang makapag natigayam ko, sir? Jessica, na tinasagid mo. Ala, tinulungtan, tayo pantay iti doktor. Sige nga rod, sir. Ang mga noda na dangran kan kwa na. Isungarod nga ipantay iti doktor. Ipa-x-ray ta, tapno sigurado. Ala, tulungan na ka. Nagtulad ka na nang ipasagid iti patong mo iti kotse. Nasakit nga ron ti patong ko. Napanandila kay. Napanaki na sa udya, doktor. Ipakita na kano ti resulta ti x-ray. Mataranta ti lakay. Uray lakay tadamat itsura ti loko. Anya ka di ti plano. Di ka maawatan. Baranday tati pakabuklan ti aramaap ko. Nulakit kayat na. Pagbalinak a sugar daddy. Ha? Kwartaan? Di kaya't mo asawan? Nulakit i-boarding na. Anya pa ingay. Ay, madiday ta plano. Kasano na da asawa na? Asawa na lata. Saan kumot atagi ko ang ti asawa na? Buludak lang ang Anya? Saan ka di abakat abalasang ti amom ababay? Wen, apay aya? Armom kit di, tabak nang dayjay. Ha? No ibagam apagadalan na kay ti kolehiyo. Sigurado, kayat na. Agadalak ko na? Sayang lang ti kinalaing mo. Nagsardang ka nagadal. Gaputagor nung kapay ako nam. Mayat nga tanimam, amang tulong kanya? Nagkapsot kan. Madlaw ko nga adda panagayat kan kati amom. Unang bakit amay dilig kanyak? Sapay, nagaduti kamuro na. Bayampay deta kinabagat kan kamuro. Tinasken, makaturpos ka. Kasla jay linaon ti bulsa na ti almanak. Mayat sagat ti singasing wa.
Adda nakaamwa nga agad adalon ti driver mo. Wen, ading ko. Kayat na ti agadal, iso a pinalubusan. Iji ka numat silid mo namat maturog. Awan dakas na, tagpada kami mo't anawaya. Kat, mangala ka kadi iti sa bali a driver mo. Amok mati agmaneho. Sa maysa, itulod nak nga umuna iti bigat. Kat sukunan nak iti malam ijay restaurant ko. Driver mo laang idi. Ngamita, driver and lover. Naragsak kami adwa. Awan makunak ka ni Henry. Kaskapsat mo, kayat kalaang nga palagipan. Ubing unay, kandi mo ammo no napudnukan ka. Iti kabayagnan kas driver ko. Diyak pa'y nakita anagaram iti sabali. Saan mataping mampanaw iti silid na iti asidag ti garahe me? Nya, kumay mo ka di sukunan ti sugar mamin. Hoy, tangiwat mo. Mangag na ka. Ipasubo nak manan. Lalaingam kit di ahut-hutan. Inak man kit DJ yan na. Tilay bagbagam. Intun at da makaidanon. Lalaingam alailwen. Tapno makadlaw. Agtal na ka man. Imbagtawan ka duwata ditoy. Nasirip to'y gayim mo. Alangan ba't nga sa uak, no adda kadwata? Ay na, nalaing kan. May paspasubo da tao ti raramidam. Ala, mapangkan itian na. Oh, adda ka mo't gaya man, love. Nalpasan ti klase? Uwan lang. Imayak apa man ang nalpas ti klasik. Tapno makatulong ak man. Si kakit dimat. Adamat dagiti waiter kan kusinera dito ay. Tumulong ak nga waiter. Nuado ti tao. Adda kan kadayta? Amom, naku na ti kapsat ko nga amangan kanunulokwan nak. Anya? Kasano ko malukon ka? Amangan kanuno kukwartaan naklaan. Saan pa mapasamak dayta? Napudno ako naikit ka. Pudno ka di dayta nga imbagam. Wan, pudno na unay. Sika lang ti babae iti biyag ko. Umay ka man kit di. Makikiak kita. Awan pagdanagam, kung natigayam ko a doktor. Nasaktan lang tinasagid ang muscles mo. Abay ngamin asinagid nak, sir. Agbalasiw kami kuma. Sorry, miss. Naira na kami nakinitak ti cellphone ko, tagre-ring. Mabit lang, Tay naggatangan ti agas di ta parmasya ti hospital. Kalpasan na, mapantayo iti kantin. Sige, sikat ti makaam mo, sir. Urayot ti agas, ta nasakit ti patong ko. Sige, inakpay nga rod gatangan ti agas. Medyo limitam ti patong mo itay nakita ti nurse. Nagturod ka talaga. Basit lang na ito eh. Barang kumagat iti baniit. Ay, ang pilya ka talaga. Agkasapulan taon na iti kwarta. Madlaw abak ng tilakay. Ngam kaasimat, nagbalin a biktimam. Ay na, di nakman konsensyaan. Awag ti panagkasapulan da ito eh. Ag-practical takit di. Siyak gayam ni Macario Douglas, may sa negosyante. Anya ti madaydayaw anagan, dagiti nalalapsat apapalasang. Siyakmat ni Bianca Lico, kolehyala, sir. Siyakmat ni Glenda, kolehyala akmat laang, sir. Ayun gayam. Apay nga da kayo iti parking lot. Awan sa apat kotseyo ijay. Kuwang amin, sir. Kuna ti may sa akaadalan mi, amapan kami ijay. Taada ngamin aramidan mi. Class project, ngam kastoy matanti na pagteng ko. Anya ka di a class project dayta. Anya ka di dayto ay interview? Ay unan niya.
Pasensya kayo na. Curiousak lang amin. Taga-syudad kayo kadi? Ako, sir, agab-abang kami laang. Nugas ta. Itulod kayo nga rod, kalpasan ti pandangan tayo dito. Tanarigat ti kumyo. No kaya't yo, at the apartment ti gayam ko. At napabanga ka, nga pimanaw ti sigod nga gigyan. No kaya't yo, da kayon ti agian. Ha? Wa, sir, awan pagbayad mi, awan pa'y trabaho mi. Amo mat, estudyante kami. Siya timang bayad. Awan kat nga rod ti agian. No kaya't yo, da kayo timang dalos. Siya ti agbayad. Ha? Agpaiso, sir? Kasla caretaker kami? Wen, ngam ka na yun nagtutimapan iti apartment. Okay, sir, game. Ang kasanungay dagiti gargaret mi. No problem. Intayo alaen, tadamat lugan ko. Sige, kayo nga ron nag-impake. Taurayan kayo dito isalas. Basit lang magkat diti gamit mi, sir. Okay, urayan kayo. Kasano tigayam mo? Marigatan sa amat-amak na. Sana balit at tulungak, sir. Siyak ton timang bagkat amang irwar kadagiti maikarga na iti maleta na. Nulakat may kargayon iti maleta o may kubagkatan. Saan mat siguro at tonelada ti kadagsan na? Saan mat, sir? Natong pangalan ti kalikagong mo. Rumbang laang, tanagsakit ti patong ko anasagit ti lugan ti loko alakay. Ibagbagamday tanga maumot basol na. Inggagaram ti nagpadumpar iti nagandar alugan. Ay, agtulag ta friend. No asino kadata ti arman na, agwin latan. Tapno pagbalinan ta a sugar daddy. Kasano no ibaga na live-in? Jack mairusok ti makilive-in iti lakay. Saan mat ngagnanayon a relasyon? Inton makalpas ka? Goodbye! Ala, panangloko ti kasta, Bianca. Masigurado nga da asawa na. Imposible nga awan. Ala, umay ka. Rumor takit din dito sila. Amangan nung masiguranan nga gururay. Nakadanon tayo ni ti apapangak nga apartment. Kasi dag iti town, sir. Dakkel nga apartment. Wen, ala, hintay kita ang ti uneg. At datu asiled, kan ada salas na. Bukod yu ti kusina, banyo kan CR. Wow! Nagmayatan no kasta, sir. Diyan naggapuan mi. Share kami iti kusina. Kastamot tan ti CR. Kasta ngamin ti boarding house dagiti estudyante. Duma dito ayan ti apartment ko. Ala, rumor tayo dito yung kotse. Taintay kita ti unag ti apartment. Sige, sir. Bianca, kumpot ka kanya. Numarigatan ka bumaba iti kotse. Napanan dyan lakay. Ngam agsublinto ka no, takumustaan na ti kasasaad mo. Sika siguro ti kurso na da dyan lakay. Nagbaligid na, friend. Naka-apartment ta di na oras. Galanti alakay. Nasakit ti patong ko. Kasanuno da nadangran atulang mo. Ay, sikan tumat namin. Saan mat ngagtartaray itay tilugan? Mangrugi pa'y laang mat amag na. Kabutang kumat anong tartaray. Ay na, kaslata mo't labak ng dituyan. Agkasilid talaang nun, panalawa mo't isilid. Bay ang tabakan ti may sa asilid. Saan mat ngagtartaray itay tilugan? Mangrugi pa'y laang mat amag na. Kabutang kumat anong tartaray. Ay na, kastamot bak ng dituyan. Agkasilid talaang nun, panalawa mo't isilid. Bay ang taabakante ti may sa asilid? Apay, saan mo ka di akayat na agkasilid ta? Saan mat ngay ti kasta? Ngam saan ka di amay mayat? No saggay sata iti silid?
Naglawa mo't ngamin. Kabutang kong samot nagmay maysa. Loka, anya ko mati kabutang mo ay. Sa bagay. Ngam, nagasat ta. Taagdan pagyanan ta libre. Sigurado nga adda kasukat dayto eh. Agsagana ta. Naggapgapwa manen, napan ka man nga tan nagbabae. Apay ay aday tati sangkay magam. At adaman nga ta nga agbusingar tingiwat mo no aglalaki ak. Ay, anya ti klase matao, di ka pulos mawawatan. Ay, may mayat no kamam tingiwat mo. Tapno natal na dito'y balay. Makauma ka. Makauma ka kunam, ngaminto na damariknam, masapul laktumot lang. Ang nga ruti kayat mo into nagsakitak. Mangisang petak iti mga sikaso kanyak. Tapno saan asika ka na ayon. Buribur ka talaga ti ulok. Sikamot lang ti magburburibur iti ulom. No intal nam kuma. O di nasaysaya at pay. Uy, kasla ka bak na nga bro. Di kutsi ka pa yun amapan iti pagadalan. Rugyan nakmanan arabakan. Ay, ika man mo't mangkita iti karelasyon mo. Awan mo't nga ron makita ka abak nang. Uy, di ka tumanagari. Ang mga nukilat arumwar ni Brihida iti opisina na. Ha? Kabutang mo ka din ni commander mo? Anya ako mandar nga ipagbagam. Ha? Saan mo't anamandar, tapno komandar. Anya nga ron nga iti bagak. Lover? Umapal kan sa amin. Mhm. Ikan kanto iti kortam, loko. Ha? Ay katmang tagka nga rodan ha. Tapno mairam na dakmat. Aguray kamot tagdiskarte akpay. Kumusta ka? Saan mo't una yan anasakit tinadong parse? Ngam, kasano no addan to klase? Nasakit no magnaak. Imbag ata nagsaruno ti Domingo ken holiday. Ako At dahil sang mo nga to prutas kan groceries. Umayak to ditoy, no da klasyo. Itulot kayo di pagadalan. Namnamaak day taas eh. Di na kumaawagan iti sir. Anya nga rod ti kayat mo ayawag ko kan ka. Saan tamit nga agkaedad? Tapno awagan kay tinagan mo. Aqua. Amuma. Napintas ka, Bianca. Agyamanak no napintasak iti matang mo. Uray si kamat. Nataer ka. Sana ka mang rabrabak. Agpay sudi bagbagak. Apay, di ko nam kadikat mangrabraba kakmat. Nataer ka mat ngagpayso. Kasla na unag ti pampanunot, Makaryo. Na. Apay apati panagpanunot ko kat pagparikutam. Mas daawak ngamin, tanauli magkaita. No anya tinakan mo tanagbaliw sabot ton titigtignay mo. Mabalin ka di nga aguli magkamat. Disturbom ti panagpampanunot ko. Mabalin ka di amaamuan, no anya ti pampanunutam. May papan iti negosyo ti pampanunutek. No kasano nga umado ti ganansya ka. Tapno addamanen, itad mo iti babaim, kasta ka di. Di mo ka di kayat amanayunan ti ited ko kan ka. Nasayaat ko ma, no siyaklaan ti pangpangtadam iti kwartam. Wow, nagado a prutas kang groceries. Nangalaam. Insangpet nila kay Makaryo. Anya nga tati kasukat dahi tingar aramida nila kay Makaryo. Nagparipirip kanya. Amok nga ayat ti kasukat ti amin. Nagparipirip kan ka? Kayat nga ruda sa wanday ta, asika ti kayat na. Awan dakas na. Sigurado at tulungan nak nga agadal. Bianca, mabalin ka di ang makipagyanak lata dito apartment. Uray siya kundi para luto, para dalos kan, para laba. Masapul asaan tang agsina. Agayam ta. Yakmat kaya tagmay may sa dito apartment. Kasano no ibaga na nga ag-live-in kayo.
Saan ko nga ibilang alive-in? Ta saan kami mat nga agkabalay? Umaylaang dito'y apartment no kayat na. Itulot kay di restaurant. Sa kuya mapanak iti pagadalan. Wen, tanasa papaymat. Tapno saan ka amarigatan. Ikan ka iti kwarta. Tauray ijay kantin ka amangan intol aldaw. Alas 12 ngagpaiso ti dismissal ko. At dapat aramidak a homework ko. Sa kuya sumurikak manan itang nga alauna. Isu nga rod, tapno saan ka amarigatan, ikan ka iti kwarta. Thank you, Alab. Nagsingpet ka. Iso nga, ayatan ka. Kasta ti panagayat ko kan ka. No saan ka kumanga agad-adal? Agalay satan. Ay, ko, oray santa pa yung agkalay sa... Nulagat na pudno tayo titunggal may isa. Mayat daytan, Lab. Wan matkit di. Ang may mayat matla ang dagkalay sa. Tapno legal ako nada. Saan ngagpada ti oras ti klase ta? Umuna kang agritira. Idinto ta maudiak pa iti 30 minutes. At daintad ni makariw kanyak ang kwarta. Manganta iti kantin inton aldaw. Umuna ak iti kantin. Urayan ka. O sige, urayan nak tungarod ijay At daaramidak a homework ko. Pangururayak tukan ka. Malagip ko man nila kay makariw. Galante alakay. Kanayon na ka nga ikan iti kwarta. Idi inawagak iti daddy kat naragsakan. Ninayunan na tiintad na kanyak a kwarta. Talaga? Makonkonsensya ak. Mairan-rano dakmoton iti kinasingpot na. Ay na, papuskulin ta tirupa ta. Taagpadataan na uman itirigat. No makaturpos na, makalungaw tamat din. Ada na pintas na babaya sumrag iti kantin. Kasla marigata na magna. Kasla nasakit ti saka na. Inak man tulungan. Need help, miss? Marigatan kan samat. Saan makit di? Ay, nasagid ngamin ti patong ko. Isa nasakit. Tulungan ka ngagtugaw iti asidag abakante at tugawan. Agyaman na. Pantay ta. At tugaw kan. Siyak ni Henry Diaz. Si kamot ni... Biyang kaliko. Estudyante ka kadimat dito, Kwa, Wen, naano ti sakam? Bilangga ti may salugan. Ibagit yan, kasaan nga agtartaray tilugan. Nagragsak kayo mat ka ni Henry itay bigat iji kantin. Nagtaer a lalaki. Kan makaiayo a kasarsarita. Mas makaiayo ka di, ngam nila kay Makaryo? Lakay ni Makaryo a para kanyak. Kwarta na laang ti kayat ko kankwana. Ay, makapakonsensya man. Kaasimot ti lakay. Awan mabalin ko. Ibagbagak laang ti pudno. Di mo ko na akursunada mat ni Henry. Ulbudak, no ibagak ka saan. Iso ti arapaap ko a lalaki. Baknang, nataer, natayang, kan nalaing amakirin nabat. Baknang mat ni Makaryo Baknang ngamlakay. Sa maysa, basit a tao. Saan kami nga agbagay? Awan mo, di bakat iti opisina na. Ni bagat mo. Ha? Kunak man no love ti awag mo kan kuana. Love ano, dumdumngag? Bakit? No sana dumdumngag? Ay, loko ka talaga. Egtal na ka man. Sikatin ang turog kanya-kanya. Kinayat mo mat. Di ko namkit di. Kayat mo mat. Ngam di mo mat masalabay. No adda kayo itirwar. Egtal na ka man. Sa labayam kay din tayo. Bakit lang aruday? Adapay ka muro na. Nga, ngam adu ti kwarta na iti bangko. Isong araw nga nanusak. Pagkasarakak mat nga ta iti uray bagat. No adulakat ti kwarta na. Timang kansakat ti malas mo, bro, Ah. Kabutang na ka ti matrona.
Kasanukit saan ka mo't agwapo. Anya? Unay matdaytan. Madlaw adi ka nakaturog Ada ka di parikot? Adamot nila kay makaryo idirabi Ada nga paiso. Ngam ni Henry ti aday ti panunot ko. Ay, nagmayat kat kuman no ni Henry. Saan kat ani makaryo? Ngam, mapagadal na kangatamot ni Henry. Diya ka mo. Ngam, di ko tiya matiloko. Ang mga no kabailan naman. Masigurado apagad adalan dagiti dadakkel na. Alangan mo't apati si kakat pagadalan da. Sa bagay, ngam among, ay, nainlavakan ko na. Kastoy gayam ti agayat. Kaya't ko makita ka na yun. Kung akon kat nga da ka dito kantin, iti pagadalan. Apay ko manood da. Adda ka di masapul mo? Awan matutang ko kan ka. Tapno sagsag ka anak makita ka singiran. Ay, dakal ti utang mo kanyak. Inutang mo ti puso. Anya? Kasano ko mati panangutang ko iti puso? Ini saan ka nakita? Nadadaan sa ti pusok. Ta saan sa amutan ngagpitik. Ngam, ita, ta nakita ka. Nang rugi man ang ngagpitik. Ayaw tala ka man. Kaya't mo asawan. Natay, ngam nagungan. Diyan ka mo. Basta kasta ti panangiladawan ko. Nalidem ti lobong ko, no di ka makita. Diyak matam mo. No apay anaragsakak, nagsangsangot na. No kasta, agpada tayo ti marikrik na iti tunggal maysa. Nakatangad ka mat iti bubida. Ngam iti kumitaak. Awan mat uray alotiin nga makitak. Ani aya tikit kita Kanya nga tatiramidak. Nakayawan ang iti maysa nagpinta sa babae. Estudyante. Nakayawan ka lang Kidayam no masabat mo. Anya? Ang kasanon ni lover mo no mamuan na. Dahil tangarod. Tsaka mo ti aramidak, parts. Ang bak na nga taday ta babae, uno saan? Nakita nga danang itulod kan kwa nalakay. Inawagan na iti daddy. Uy, Siguro, ama na day jay. bak na nga rod no kasta. Swerte manen bro. Adda na kasagana nga agur-uray kan ka. Ang ano sa anak nga gunay. Amang ano at makauna. Ay, nagpintas. Adam amo kiti universidad. Nasauda kanyak, nga adda kano kanayon akasinsinnarak ni Henry iti kantin iti pagadalan. Anya, agpayso ka di dayta nga imbagam. Wan, dayta tinaidanon kanyak. Isong agalwad ka. Saan ang mabalinda ito'y? No mapanagnagak ti amin, aglaok ti ukis kan inukisan. Anya ti aramidam. Saan ko pa'y amay baga ita? Ngam siyak ti tao asaan apaloko. Saan ang mabalinda ito'y? No mapanagnagak ti amin, aglaok ti ukis kan inukisan. Anya ti aramidam. Saan ko pa'y amay baga? Ngam siyak ti tao asaan apalokloko. Ang mga nupod no ti atap ko, nga aramaten na kalaeng tapno makaadal. No aramidan na ti kasta. Ibabawik amin dagiti adda iti bagina. Alaak amin akukwak. Saan siguro mat nga agulbot tinang ibaga kanyak. Masapol at akwatak dayta nga imbagam, ading ko. Aganad ka bro. Adda nakitak akasasaon ni love mo. Di da mo, adda iti asidag. Anya tinangag mo? Kasla si putan da ka kano. Tadda kasin sinarak mo babae. Ay, sus, delikado na kasta. Ay, jak pa'y lang makipagkit-kita ka ni Bianca, no kasta matlahan. Ay, rumbang lang Ang mga nudagas ti mapasamak. Imbaglakit din tanangag mo ti saritaan da. Kunak matan kan ka.
Nalaing to'y gayem mo. Agyaman ang bro. Talaga na puno ka gayam. Agsipaw, ta si kati best friend ko. Hello, Henry. Si kakadida ito'y. Uwan, Bianca. May liwak namin. Ngam, saan tapay lang agkikita ha? Apay ka di. Adda ka di parikot. Naamuan ni mami nga takasinsinara ko iti kantin. Istrikto ngamin. Ang mga no dinaktikan iti allowance ko. Kasta ka di. O sige. Saan akong amapan iti kantin? Day talati kayat kung ay tanong kan ka. Sapay lang ko matamawatan na ka. Bye. Bye, Henry. Sino tinakasarita mo iti cellphone mo? Naliday ka mat. Ni Henry, paritan ka nun ni mami na nga adda ka sinarak na iti pagadanan. Kasta ka di? Lipatom nga minan day di Henry. Nila kay makalyulaangan ti ipamaysam. Dumada iti akam iti biyag ko. Ni Henry ti ayan ti ragsak ko. Ngam kaasi mat nila kay makaryo. Apay ko makakaasi. Syakit di ati kaasi. Ta iturturod ko ti makirelasyon ken kuana. Tapno laang makaadala. Kaasi tar aramadan para iti financial abanag. Ngam, agsaksakripisyo akman. Saan ka di arumbang kumaanapudno ka ken kuana? Ta itod na mo ti amin akasapulam. Ay, tiyak manam mo. Ngam nalidayak no saan ko makita ni Henry. Adda na kay danon kanyak, nga adda ka numanan itultulod mo iti universidad. Adda ka di rumbang amaamuak. Aday ta ka manen. Bimusingar manen ti armas mo. Kasla ka nagitlog amanok, putak. Ipalagip ko ken ka, Makaryo. Amangan no nalipatam. Anya ko matinalipatak? Kukuha ti pamilya mi ti imat-mato na manegosyo. No mapunuanak ken ka, isina ka, ket ibabawik mo't amin apartem iti kumpanya. Sigagid di mat. Luklukon na ka lang tinangidanon ken ka. Saan apod no nga adda itultulod ko iti universidad? Mano atawon nga inananusan ka. Nga may sapay akam marim. Talaga pagbabawyamon ti amin. Anya ko mati aramidam. Umulog ka dito'y balay nga awan pulos may tugot mo. Ah, Upat laang apantalon ken kamiseta ti kamang mo ngem narunot dan. Ha! ah. Makaalak-lakayan. Adda binilin ko amang sipot ka ni Henry. Ngam awan mo't kano ti kasinsin narak na. Sigurado ka? Saan laang kano anaminsan, wano namin doa nakita da. Kanaragsak da kano agsarsarita. Ngam, awan mo't na ibaga ti binilin ko amang sipot. Saan nga ta nakadlaw da, iso asandan ang nagsinarak? Amangan no naira na lang akaadalan na tinakita da akadwana iti kantin. Jaklam mo, ngam, apay nga rot aka na yun. Ngam kantin kinagsinarakan da. Saan mo't a hotel? Napayagbasita na di kami nagsinarak ka ni Bianca, pare. Isu ka diha kaslad da birbiro kam. Uwan nga rod. Nalidim ti lubong ko. Gaputa sumagmamanon nga daw di kam nagkit-kita. Ngam no siyak ti adda iti sitwasyon mo. Mangkita ak iti seled nga bangak. Kat ije kami ngagkita. Mayat sa dayta ngagpaiso Ti parekot. Pangalag iti dakkel agatad apagabang ko iti desente asiled. Masapol pa'y aya at desente. Abang ano di na mairosok ti mapan iti simple asiled. Kastamat ngamin dagiti papak na. Sangsangwam dagiti libro. Ngam sabali tinakaiturungan dagita matam. Narigat ka di? Ko, adala dakkel parikot. Agkasapulan ti pamilyak iti dakkel agatad. Oh, dahita ka di ti pakariribukam. Uwan nga rod. Angam sana ka makatulong. Tagad adalak pa imat.
Tapno di damot ko na adi ka makatulong. Ikan ka, iti-itad mo kadakwada. Ang love, saan mapagrabangan dayta? Apay kit din asaan. Tulong ko iti pamilyang. Sika talaga tintin nagtilangit. Akas anghel at tumulong no ada pa karigatak, love. I love you. Ay ayaten kamutunay. Iso nga aramidak dagitoy, Henry. Ne. Unay mo't daytan nga isem mo. Tumanon mo't tan itilapayag mo. Anya ti makagapo. Ada ka di mo madisinte asilid nga bangan. Ne. Adan samot na diskitar mo a kwarta. Di mo damagan. Intaman kit diag kita iti abangan asilid. Ang, anya nga iti pakadak ka nilaw mo. Ibaga akaduan nak amapan ije lugar tayo. Una, ala, intag berok iti silid nga rod. Ang magura ka. Umanugot nga tani Bianca, ang makisinarak iti mabirokam asilid. Masigurado ka, takanayon kami nga agchat. Mailiw ka no kanya. Henry, nakitam day ta nakapaskil iti gate. Aywan, adang agpaiso. Intaman kita eh. Masigurado ka medyo nangina. Tanapinta sa pasdag. Kabarbaro pa'y. Adbansak, tatno saan ko ang magasto ti kwartang igam ko. Ayan. Ang, kasanon, numaibusan ka. Makamuditan. At dalakit pangipapasan mi ka ni Bianca iti iliw mi iti tunggal maysa. Ayusin. Ang, saan nga tamaamuan ni love mo dahito yung araramidam? Saan kami magtip-tipon dito ya? Agsinara kami lang mata. Oh, Una, ngam, kasanon no agsikog ni Bianca. Paran anak ka diti ubing, tapara o awir matibak-bakit. Tana ka man. Tila sasawa mo, parts. Awan papanan na, no di kasta. Hello, Henry. Nabayag basitan adita nagkita. Adak dito Blue House iti San Juan Street. Dito masungad. Makaumay ka ka dito eh. Awan mo't klase tayo ita. Ita ka din? Wen, adak dito eh. Urayan ka iti kay iti Blue House ha? O sige, aglugan ak iti taksi. Umayak dita. Pasensya kan. No saan ka nga umay masukon. Amangan nga min, da makakita ka data, ha? Wen, maawatak. O sige, umayak kon. Bye. Oh, apay matartaranta ka. Papanam? Agkita kami lang kin Henry. At di importante ang pagsaritaan mi. Adala nga rudo nila kay Makaryo a lover mo. Makisinarak ka pa'y ngamin iti sa bali. Ay, amuman. Mapilpilitan naklaang anak relasyon kin ni Makaryo. Nga maditi mang loko. Ang pada kami lang amang lukloko. Tadamot asawa na. Laglagi pam. Madit aglangoy iti doa karayan. Amangan numayanod ka. Ay na, friend, pagsasaulaang data. O sige, mapanakon. Naibagta si Mangkot kan. Mailiw akong kan ka. Kastaat man, Henry. Papananta ka di. Mapantay ti unag. Anta silid nga inabangak. Apag sinarakan ta. No adda oras tangag sinarak. Inta nga rudin. Ang mga noda makakita ka datan. Nagmayat ko na. No sana may lamlamang ti relasyon ta. Agungat tumot nga ni mami. Uray siya. Sigurado lakit di nga agungat mat ni daddy. Numaamuan na ti relasyon ta. Di na kun ikan iti allowance. Agpada ta marod ha. Isuanas ka nga ilimod ta ti relasyon ta. Narigatan. No maputid ti allowance ta. Glenda, napanan ni Bianca. Apay ngawan, katrumabiin. Jack mata mo, sir. Amangan no da nangawis kan kwa na. Naka-off pa iti cellphone na. Wan nga rod, sir. Jack mo't makontak. Amangan no, lobat laang. Mabalin na kasta. Ngam napanan na ngay nga ta. Awan matchat na, no ayan na. Di ka nagdanag, sir. At danton day dyan ton bigat. Agsubliak tulangan itong bigat. Sige, sir.
Ibagaktukan kwa na, ngagsubli kayo inton bigat. Wen, katagyaman ka. Ala, inak nga rudan. Or-orayam ka din ni Henry? Api akas laawan. Saan na si Mangpet? Di namat imbaga nga umyan, itinapanan na. Inawagam ka din? Naka-off ti cellphone na. Saan ko ang makontak? Ay, awan pa nagtalog ko kini Henry. Saan ka ngagsaw iti kasta? Awan pa'y napanag na ka, maama di nga aramid na. Awan pa'y ita. Ngam ka sa no, maduktala maluklukon na ka. Wah, jak pa'y kayat dagsaw. Tawan pa'y napanag na kak. Jak ngamin mamati nga ay ayatin na ka ni Henry. Insultuen na ka ni Lucia. Ladingitak no day tati mariknam. Ngam ubing unay, ama idiligkan ka. Nalaos tirang sakko no addaak iti sidong mo, Henry. Uri siya, numabalin, jak kahit ngagsinata iti dayto asilid. Dito'y tansalaangan. Nga siguradam kadiyasaan nga gungot ni dadim. No di nakikan ni daddy, ken di nakamat ikan ni mami mo. Kasano ti Bianca? Dayta tidak kalaparikot. Amok adi ka pa'y mabiyag, nawan itad kanyak ni mami. Saan tapay mat makabirok iti trabaho ta? Tadi tapay nagturpos. Ano san tapay nga rotag sinarak dito ya? Imbag tulong nga makaturpos tawan. Agawid ta ka din? Una, masiguradok ang madanaganan ni mami, no jak pala sumangpat. Kapilitan nga rod nga agawid ta. Sige, agsarak tantumanan. Ano san tapay nga rotag sinarak dito eh? Imbag tulong nga makaturpos ta, wen? Agawid ta ka din? Una, masiguradok ang madanaganan ni mami, no jak pala sumangpat. Kapilitan nga rod nga agawid ta. Amangan mat numaamon ni daddy. Basta awan klase ta, umay ta dito eh. Daytoy asilet ti umok ti ayan ayat ta. Napanam aya, imay idikalman nila kay Makaryo. Imbagam ka di ang nagsarak kami kini Henry? Saan? Basta, imbaga ka jak amo no napanam. Imbagak nga amangan no, ada nangawis kan ka. Agyaman haktaamom ti imbagam. Ay, numabalin. Jak kaya takaluban ti mading aramid. Apay no sardangam ngaminan day ti aramid ang Bianca. Anya ti sardengak? Ti makirelasyon kini Henry? Wano ni Makaryo? Agpili ka. Rumbang amay salaag ti karelasyon mo. No isinak ni Makaryo, saan ako na makaturpos? Ngam, mat kayat nga isina ni Henry. Gaputa ay ayatak. Imbag man ta mairusok mo ti mangluko iti tao. Makunkonsensya pa yun. Anya ko matibasol mo, katsiyak mati mga aramid iti dayta. Ay na, Glenda, utek laang tapno lumukaw da tao. Oh, adda ka matgayam, daddy. Nakarubwat akon amapan iji pagadalan. Ala, lumugan ka nga rudan, tamapantan. Nakalukat mo din ti ruangan ti lugan. Okay, Dad. Ay, gayam. Napanami di rabi. Sorry, Adda nagawis ang kaklaset. Pinilit dak nga iminom. Gaputa sa anak anairwa. Diyak matamo anak katurog ak iti sofa. Diyak pa'y mahawagan ti cellphone mo. Lobat nga min, Dad. Sorry, Please, di na ko makagura. Saan ton ang maulit? Promise. I love you, Dad. I love you, Bianca. Kat di na ko maisuksukat. Apay ko mga isukat ka, kat nagsingkot ka kanya. Jakton makasarak itikaskan ka kasingpet. Itun ko amin ang masapsapol mo. Basta di ka makirelasyon iti sabali. Ikarik, saan kanto nga isukat, Daddy? Apaya di ka imawag, no di ka makasangpat. Tapno jak nagururay. Nalubat nga min ti cellphone ko.
Sa mesa, nadadalan tilugan. Iso at tinarimaan ko pa'y, sakbay nga intuloy ko tinagbiyahe. Kasta ka di. Kat, kumusta ti kabagyam nga agsakit? Nakagatang dan iti agas na. Sana naparikot. Agyaman dalaunay kan ka iti inted mo. Kaano ka kadimanen na mapanichay? Mabayag pa'y love. Into no gumatang damanan iti agas ti masakit ha. Umayak tuman ba't agpasyar iti ayan ti kabagyam? Ha? Una. Intan tumat agpasyar iti lugar yung. Yam amunak kadagiti kabagyam. Di mo ka di madlaw akanayon nga awan ni Henry dito'y balay mo? Apay ka di akanayon mo asipsiputan ni Henry. Adda nakakita kan kuana nga dakadwa na babae. Kinibin na kanupay. Amangan no umapala ang dagita amang idandanon kan ka iti palso adamag. Anya ko mati apalanda. Imbaga dala ang mati nakita da. Ibagada kan ka nga adda babae ni Henry. Nga uray awan mo. Ulit nga ibagakan ka. Agridam ka kuma. Kasi ka amang namnama anapudnukan ka ni Henry ngam saan mat gayam. Lucia, awan pa'y nakitak amadi nga inaramid ni Henry. Saan mo kuma adadaelan tinasaya at apanaglangan mi? Saan ko adadaelan manang? Kaya't kalaang nga isakit. Agyamanak. Ngamjak kasapulan ti panangisakit mo. Padaksamat ni Henry. Pards, kanayon kayon samat nga agsinarag ka ni Bianca. Ha? Amangan numakad daw ni Mamim. Kanayon ko akailiw ni Bianca. Naragsakak. No iso ti kadwak. Ha? Taimbaga kon. Amangan no agsikog. Delikado ka. Saan kumapay mat nga agsikog ha? Tagad adal kami pailangan mat. Kasano kumasaan nga agsikog, kat kanayon kayo mat nga agkita. No nilav mo abakit. Saan nga agsikog dayjay? Uray saanin ha. Agbalin pa'y aparikot. Apay kumaparikot. Di bagamkit di. Bakitin, isuasaanan nga agsikog. Ano din bakit kita man nagkakudi ta banyo? Friend, kasano da ito yan? Positive mat ti resulta ti pregnancy test ko. Ay, daytan niya bagbagak. No makidan na ka, sigurado nga agsikog ka. Anya ita ti aramida. Anya pa'y ngay, iyanak mo ah. Kasano? Agadalak ka di amasikog. Saan ka di akababain kat awan asawa? Ibain mo ti agsikog. Ngam saan mo nga ibain ti nakidan na iti lalaki. Masapol nga ibagakin ni Makaryo amasikogak. Tapno ad-ado ti itad ng allowance ko. Saan ka di ani Henry ti ama ti sikog mo? Wan, ngam sigurado asaan pa'y amangtad iti allowance ko. Tapadak mat nga estudyante. Kunam siguro asan ko nga mga damanan sa bali ang babae iti biyag mo. Anya ka di bagbagam. Awan ti babaek. Di na kunulbudan pa'y. Agresign ka ni ti kompanyami. No dapay delikadesam. Awanan kay ti bain. Ne. Agresign. Ne. Apay. Imbagak idikan kan. Anauma akon iti kinababaerong san ka di. Ngam nakirelasyon kalaktay ti sa bali ang babae. Anya ita ti kayat mo mapasamak. Nawayakan ako manaw di ti balay ko. Pati kotse ibatim. Kukwak dayjay. Magnakaarumwar. Saan kumamat, Magda? Di na kumamat pag-resignen. Kan saan mo kumamat nga ibabawi ti kotse? Namin anon ang nagpakpakaasya ka di na kumaisuksukat. Namin sukat naglata. Isa pumanaw ka na. Naumakon kan ka. Di kan kayat ang makita. Kasano da ito yun, Henry Honey? Positive matan ti resulta ti pregnancy test ko. Masikog ka. Kasanon ti panagadal mo? Dahil tangarot ti palikot ko.
kasano no dakkel ton ti tiyan ko. Alangan amapanak pa ilaang iti pagadalan. Oh, kasano na maamuan ni daddy mamasikog ka? Bagak nga takin ni daddy, amasikuga. Saan nga tangagungat? Ang mga nupilitin nak amang ikalaysakan ka. No ibaga na ngagkalaysata. O, dagkalaysata. Ibagam kin ni mamim, taagkalaysatan. Anya, ibaga ka ni mami nga kalaysata. Ne. Apay ang mariribukan kalaunay. Kasnamat narbakat suuran de tarupam. Nagalas. Masikog ni Bianca. Ibaga na din nga, ibaga kano ka ni mami tagkalaysa kami. Ha? Tiam muna ka di. Katpudno amamim, tiaw awagam iti mami. Di na mo, akalivin mo. Kat, anyang iti ramidam. Diyak nga rotam mo. No nagatel ko ma. Diyak mo, no anya ti kudkudak. Daitan ti bagbagak. Ita, kapilitan ngagpili ka. Ni Bianca, uno, dayjay abagat. Napatag ti pananggadal ko. Kat ni Brihida ti back up iti amin. Ang napatagmot ni Bianca. Oh, anyamat tan. Ikalaysanak ko man ni Henry. Tapno mairano dak iti kinabak nang da. Masiguradong ka di abak ng da Henry? Adda ka di marigrigat adikotse. Sa bagay, kasano nila kay Makaryo? Sapay galante. Itad na amin nakidawang. Ngam saan kung ay ayatan talakayon. Piman mo tala kay Makaryo. Mangnamnama iti awan. Pasensya laangan. Sa nabali, tanaragsak mo't iti sidong ko. Maragsakan nga ta? No ibagam amasikog ka? Oh, apay adi ka matagtagari. Ada ka di pakariribukam? Nasakit ti ulo ka. Marigata nak iti imparami ti profesor ni. Iso ita ti pampanunutak. Kasta ka di? Henry, mabalin ka di nga kalaysatan? Agkalaysa. Saan ka di may mayat? Inton makaturpusak? Kaya't mo asawan. Aguray tapay, itinasurok amay sa atawan. Mabit lang aurayan daytahan, love. O sige, agtalagakan ka, Henry lang. Parts, nakapili ka din. No asino ti pilyam kadag iti babae iti biyag mo. Tubing, uno ti bagat. Di nak man riribukin. Ha? Langaro din nakatorturo gamang pampanunot. Ay, kunak man, no naganas ti maadan iti dua ka relasyon. Wala, no sana nagsikog ni Bianca. Ay, ang mga no sa pulan na katidadi ni Bianca. Kat ibaga na nga ikalaysam ti anak na. Nagmayat ko ma, tapno mairano dak iti kinabak nang da. Agam awan mo't aramatak amang ikalaysa iti anak na, no bilang. Ay, saan ka makaliklik no dumakkel ti dyan ni Bianca? Dakkel pa ikot da iti parts. Jak amuno niya ti aramidak. Buya ang ti video nga inala, ti pinilin ko. Atoy, kita nga. Kita man. Ha? Ni Henry? Adda ka inagak na babae itirwangan ti maysa asiled. Kita ti sumaruno nga aramidan da. Imunagda iti siled sada inrikap. Padpadaksak ka din ni Henry, manang. Napatag ka kanyak. Iso adyak kayat alukwan na kati asino man. Lucia, i-forward mo man kanyak dayta a video. Oh, agsarita kaminto ka ni Henry itinalapat. Ariglado, manang. I-forward ko kan ka. Nagsakit a panunutan. Nga isukat nakati ay ayatam. Ar-aramatan nakalaang ni Henry, manang. Nagturpos to dayjay. Masiguradok apanawan na ka.
Luklukwan na ka di, Henry. Apay ko malukwan ka. Napatag ka itibiyag ko kunak manan. Napatagak ka di. Wano ti kwartak tinapatag. Ni, anya ka di dayta sa asawa mo? Nagdamag ti kapsat ko. Kat si kakano tinang bayad iti abang dayjay asilid. Apag sinsinarakan nyo iti babae. Palawag ka, lava. Saan ko nga ayatan ti babae? Sika lang ti ayayatag. Ulbod! Ah, Napudno nga ay ayatem ti may sa ataw. Saan mo alukuan? Inaramat naklaang, Henry. Isu apumanaw ka iti sangog. Kadyak kayaten amakita ti panagruprupam. Panaw! Hello, honey. mabalin ka din nga umay ka dito yung Blue House. Dito'y umok ti ayan-ayat na. Adda dito ni daddy ti kayat ko asawan. Hello, honey. Mabalin ka din nga umay ka dito yung Blue House. Dito'y umok ti ayan-ayat na. Adda dito ni daddy ti kayat ko asawan. Ha? Diyak pa'y makapanaw dito eh. Di nakpalubusan ang pumanaw. Kastaya, agmay-may saak namin dito eh. Sige, tarumaran ni daddy iti silan. Bye. Hello bro. Hello, bro. Nakapili ka din. No asino ka dagiti tuwa tinagasat. Wa bro. Problema. Ha? Pinapanaw na ti bakit. Anya? Mangrabrabak ka ka di. Saan? Agpay so ti bagbagak. Jack amo. No nangalaan na iti video nga impakita na kanyak. Anya, video? Teka, dami ka ni Bianca iti Blue House. Apay ngamin adi kay nagananad. At dalagit din ang sipot kada kayo. Kan, ayan mo itan. Adak dito silid mo iti Blue House. Agmay-may saak nga ro dito eh. Ay, awanin. Solo fight ka nga ro din ita. Outside di Colombo. Si Kamit, mariribuhan ak lang nga ro din. Ilay bagbagam. Mayak, bro. Ta damagak man no anya tinapasamak. Basta nakapungtot anang ipakita iti video. Ha? Ay, kasano itan? Inay-ayong kumaa. Nagrason ka? Ay, sayang ti sugar, mamim. Sa payawan pulos kwarta kita. Anya nga ti pagbayad kunto no madanon ti panagbabayad iti abang. Mano ka di abulan ti binayadam dito'y asilet? Talo lang. Ingulpim nga inted ti sugar, mamim. No ayabak ni Bianca dito eh. Anya nga iti ipakan ko. Uray awan makan. Numabsog kayo itinasamit ngayat. Agawit ka man langin. Ah, Awan mo't lang ipakan ko kun ka dito eh. Di nakmot pagpupudutan Ay, undayam. At dain nalak apulutan ta. Uminom taman. Mayat ko man magkalaysa kami kan ni Bianca. Tapno makunapak na nga mat. At ka di aramatam apagkalay sayo. Wan sapay mat gargarat mo. Nga itugot mo. Idi pinagtalaw na ka ni sugar mamim. Dahil na raw. Sapay data kalsun mo amatin tinag. Nawan barikas na. Ay, amanan. Dinak mang surunan eh. Unay kan? Sino te kasuron mo? Di mo ibaga siya. An-andingayan ka lang arutan. Indong kwan. Panawan kamat. Ni, apay nga eh. Agmay-may sayak lang aro din. Panawan na pala yung mat. Sige man langin. Agtalawak. Tuwi suti ko nam. Wala. Mabana ko. Di mo ka di dinamag, no apay nga awan jay lugan nila kay Makaryo.
Nagtaksi si Mangpat. Ita, nagtaksi manan apim manaw. Di naman ko, ngam ko na nga adda ka no shop. Adda ka no pinasukatan na. Imbagam ka di amasikog ka. Saan? Tanadlaw ko nga alusiisan. Balikid a balikid. Saan na makaturog? Apay ka no. Di mo dinamag? Parikot ka no iti kumpanyada. Nadlaw ko ang mariribukan unay. Awan pa intad na akwarta kita. Anya nga tati parikot na. Nabangkrap nga ta? Di namat nga rod iba nga. Di pa'y makapangan. No saan ang makapangan, kan saan ang makaturog? Kaawatan nga rod ang nadagsan day ta parikot. Ladingitak no naikan ka iti pakalidayam, manang. Awan basol mo, ading ko. Inaramid mo laang tirumbang. Maladingitan aklaang. Taadun apabor ti inted ko kankwana. Ngam lino ko nakpailaang. Ada yung nga ubing ngam iti sika. Iso nga imposible adi nakalukuan. Adu matten tinakitak nga uray mano atawan ti agwat da. Kat napunulat ta ti lalaki. Adda dagiti mananggon daway. Adda mat dagiti napudno. Manmano tinasingpet kan addaan iti nasaya ta panagpuspuso. No may papan iti kastabanag. Naggasat ti makatumpong iti kasta klase ti lalaki. Ay, saan agayat ka manen? May mayat jay saan anataer. Tapno saan ang makasapol iti sabali. Amok nga agayam kayo ka ni Henry. Saan ka di? Oo, ma'am. Apay ka di. Amom ka di no ayan na ita? Ha? Saan ka di ada kayo ti agkabalay, madam? No di mo mo. Adda saan ko nga mo? Saan ko matakabalay, ma'am? Saan kon akabalay dayjay amanang gundaway? Ila ko kunti kotse nga impausar ko kankwana. Ha? Ay, sayang ti kotse, ma'am. Numabalin la ko ma. Itid mo langan kanyak. Saan asinsinan kotse ti pagsarsaritaan ta? Ay, Tapno basta maipadawat latan. ko ha, ma'am. Raba ko lang mata. Ang nagbaliw ti panunot mo. Akit? Awan dakas na. Igatangan kan tulaangan iti sinan kotse. Ah, Dita ka man laangan. ay. Nahinday tapakat. Hello, bro. Anya man ang tirabak mo. Tanangam, nagitibagbagang ta problemado ka. Bro. Ila ko kanon ni sugar mamim ti kutsem. Anya? Sayang pa iti kotse. Saan mo na kutsi ita, bro? Ang gayam. Saan ka di ang nakakutsi? Ti kanayon amang itulod ka ni Bianca di pagadalan? Uwan, mate. Ang kotse ti daddy na. Ay, naggasat kan. Numaasawam ni Bianca. Parikot ko nga no kasanok nga ikalay sa... Ay, kat ibagam kan ko na, ha? Agkalay sa kayon. Uray, tamasikugan. Nasayatan na ka umay ka, Bianca. Mailiw ka unay kan ka. Pimanaw ni Daddy, iso anak ka umaya. Addan sa parikot na, iso ajak nakadawat iti kwarta. Uray siya nga ron. Diyak matin makadawat iti kwarta ka ni Mami. Tadda di mi nagkinawatan. Kasta ka di? Kat, kasano ka nga ro dito Blue House? Mariribu ka na nga ron. Diyak mo ti aramidak. Inka dumawat iti dispenser kini Mami. Tapno makadawat ka iti allowance mo. Sabali ni Mami ang makapungtot. Di na kayat ti dagulit. Adda kagura na. Api nga tadi nakinikan ni Makaryo iti kwarta. Awanan kwarta. Panagbabayad man na ni ti tuition. Dandani man nga minan ti eksamin tayo. Aywan gayam. Sa nabali, dumawat aktukin ni Makaryo iti pagbayad ko inton sumangpat.
Siyak, husto lang apagbayad ko timpaw itda ng akwarta. Imbagan ka tada impaw itda. Ngam siya, awan. Kasano no di nakaikan ni Makaryo, di saan kan ang maka-examen. Tapno na yunan natitad na. Ibagak ama si Kuga. Nga di nga ibagam aputot na, di namot putot. Ay na friend, makaamuditan. Ikan naklakit di iti kwarta. Oh, hello bro. Apa yang nakawag ka? Agpautang ka man iti kwartam. Dandan examine mi, ngam jak pa'y nakabayad. Ha? Saan ka maka-examine no di kag bayad? Kasta nga rod. Sayang na ito yung semestre, nung jak maka-examine. Saan pa'y mo ta nagsweldo, bro? Mabit lang ha. Tainak mang balik ka ni love mo. Garasam nga rod. Di mo ibagbaga asyak tag kasampulan ha. Ibagakit di ngagpakpakaasi ka. At di na kaikan, loko. Ha? Ingkagit din. Bunan. Pagulbudin nakmanan. Ada ka din alam ka ni bakat brihida, bro. Sikat yag kasapulan. Siyak timutang. Ay, siyak pa'y timay dito eh. Ay, naggasat kakit din. Yag mo nga rod na, tayo nakagbayadan. Malada ba kon? Aday ta. Ala, mapanak nga rodan. Hindi ka pa'y nagyaman. Ha? Ay, unay kan. Agyaman ako na intong na minsan. Ala, ingkan iti trabaho. Addan tula kayat mo. Ha? Di ka kasasaw. Ay, no di nakasaw. Di si kangarti magbayad iti inutang mo. Anya? Ay, unay kan. O anya, saan ka kadipay ang nakadawat iti pagmatrikulang? Urayak asumangpat. Deadline to no bigat ti panagbabayad ta examinan. Kasano no di ka pa'y makabayad? Di pa'y lakat sumangpat di alakay. Amo na pa nagbabayad iti tuition. Ngam ko nang mata problemado. Di na kadipay yung bagat ti problema na kan ka? Ay na, awan bibiyang ko iti parikot na. Basta ikan na kuma iti pagbayad ko iti pagadalan. Ay, nalabos ka mat, Bianca. Masurunak nga rod. Tadinak pa'y lakit ikan iti pagbayad ko. Daddy, imbagta si mangput kan. Di pagbayad ko ngay. Examine min intun bigat. Diyak maka-exam do sa anak ang makabayad. Beta nga ro, tinakaladawa kasi mangpet. Napanak ng irwar iti pagbayad mo. Oh, hindi naman ako naikan ka, Dad. I love you. I love you too, Bianca. Aramid ti amin, tapno di nakisukap. Pulos, asaan ka nga isukat? Urayan niya ti mapaspasama. Awan ti mamagsina kadata. Beta katikayat ko kan ka. Nalailo, kan managaya. Agad-adal ka di pa'y, ti manang gundaway agayam mo. Ha? Asino ka di tidakda ka mata, ma'am? Anya pa'y ngay, no di ni Henry. Kunanan sa anakaban ni iti nataba alamos. Kasano ang makabaniit? Kadi na pa'y amo ti agkalap. Saan ka makaawat? Ay, kurang ti panunot mo. Imbagam anataba alamas. Apay, lamos nga rod ni manang mo, tapno mabaniitan? Ay, talaga adi ka makaawat. O sige, panawan ka man laangan ditoy. Amom, Daddy. Agbalin kan apud-pud no a Daddy. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Iti pudpud no adadi. Masikuga kon. Anya? Kasano kumaama si kong kakatlo pasak? Palangkantis! Ala, isublim tintan ko apang tuition mo. Kan pumanaw kayo matan dito sa apartment. Masikuga kon, Daddy. Anya? Kasano kumaama si kong kakatlo pasak? Balangkantis!
Nagpuskol ti rupam amang ibaga masikog ka. Ala, isublim kanyak ti intad ko apang tuition mo. Kat pumanaw kayo umatan dito apartment ko. Anya, lupas ka? Wen, kaawatan asan lang asisyak ti lalaki ti biyam mo. Itamat lang. Pumanaw kayon dito apartment. Anya, umanaw kami. Wen, insinanak ni bagat ko gapukan ka. Just kikit de. Rinukar ka, babae. Mabalin ka di nga inton bigat kami na pumanaw. Tawan pa'y pagturungan mi, sir. May sakamat. Konsentidora ka kayam. Apay a pinalubusam nga inabalbalay naktikayam mo. Saan ko mat nga mo, sir? Anyasan nga mo? Imposible da ita. Apay adi mo imbaga kanyak di mading aramid na. Isong ita, pumanaw kayon. Sorry, sir. Awan basol ko iti napasamak. Basol mo kanyak, idi mo pa nang ibaga iti mading aramid na. Kinonsentem, Inuray ko ngamin nga iso ti mangibaga kada kayo, sir. agpada kayo ama ng gundaway. Ala, agimpaki kayon, tapumanaw kayon. Uwan, sir. Mapantabiit ijay ayan ni Henry at da ijay Blue House. Makidagusak pa itarabi, Gaminton bigat, agbiro kakton iti sabali a pagabangak. Agsina ta ka din iti pagyanan. Alangan mo't amakisiledak iti siledyo ka ni Henry. Ni Henry, tinagbayad iti abang ti siled. Imbaglakit din tada ni Henry a pagkamangan ta ita arabi. Dahito iti bunga ti madi nga inaramid mo. Nairaman akpayan na nakabasol. Anya kumatipan nakkel da di alakay. Di uray agsina kami tadamot ni Henry. Apay nga do ti gargaratyo. Apay di mo inyawag. Awan nga minload ko. Ay, makiturog pa'y basti tigayam po ita arabi. Tawan pagkamangan na. Hindi kay mauawatan. Apay arabrabi kay nga imay. Ada pa'y gargaratyo. Pinagtalaw da kami. Sino tinang patalaw kada kayo? Ti amam? Saan ko nga amaday jay? Pinagtalaw na kami ti akin kukwa iti apartment a paggiganan mi. Kunak man no, da balayo dito syudad. Awan, agigan kami iti may nga apartment. Wah, balang kantis matgayam day jaya ka. Baga nakit din na masikog, kat may saak alupas. Wah, just kaya babae. Wah, tinasayaat. Agsubliakan ni Magda. Dumawat ak iti pamakawan na. Barang maawat nakpay. Anyamatan. Kaslaki din insukat ko iti tanso. Ti balitok nga ikutaka. Magda, umayak man. Adda ko maimportante apat saritaan ta. Pangasim, Magda, agsarita ta kuma. Anya pa'y launtin mayam ditoy. Ingkay jayan ti babaim. Awan ti babae ka. Pinagtalaw ko na. Pinagtalaw? Indun kwan, addan tumanan sa bali. Pakawanan na kuma. Saan na maulit? Aghanger strike kag dito'y ruangan ti balay. Aging ka mapakawanak. Di ka gar-aramid iti saan nga umno dita, Makaryo. Magda, pangasim. Lukatam ko mati ruangan. Tapno makitam, anak ka pa rin tumangak dito'y ruangan. Pangasim, pakawanan na kuma. Panawan kayo pa'y tay nakagbirok iti abanga kasilid. May ikawa no agsina ta iti silid. Kapilitan nga agsina ta, tandamot ka duam asabali.
Kasano ngay itan? Diyak maka-examen, tadyak mat nakabayan. Sayang nga talaga. Sa balimot ngamin tinaramid mo. Sa bagay, ado pa'y tigundang tapno maituloy ko ti panagadal ko. Wan matkit di ngam no aganak kanton, asino ti agawir iti anak mo, no agadal ka? Anda ka pa'y di tarwangan? Kunak no pimanaw kan. Pakawanan na kumamag na. Si Paparinto mga tapno mapakawanak. Tumakder ka dita. Sana nasayata kitaan na nakaparinto mong kakit din di tarwangan. Pangasim kumamag na. Ikarig, isardang konti mati nga aramid ko. Sikapay lang ti asawa ka. Ti numero 1 iti biyag ko. Tumakder ka dita, kunak. Di kag parinto mong dita. Diyak tumakder, aging ka mapakawanak. Ulitak, ag hunger strike ak dito'y ruangan ti balay mo. Tapno lang mapakawanak. Tumakder ka nga ruditan. Mapakawanak ka din, Magda. Anya pa ngay. Alangan mo't nga hunger strike ka di tarwangan ti balay ko. Oh, ay na, agyaman aglaunay, Magda. Ikareka, idya ti babae. Si kalangan ti babae iti biyag ko. Awan matiluto ka kaninta. Mabisinang paikit din. Ala, dito'y kapailangan nga, Roda. Inak man mangiremedyo. Pangiremedyo am ngay. Inka kadikin ni mamim. Saan ko amami day, Jay? Anya di kayat mo asawan. Pakawanan nak. Ang sugar mamik ni Brihida. In sakripisyo ti kinabak nang na. Gapo iti panagayat ko kan ka. Anya. Amom ka di a sugar dadik mat ni Makaryo. Tikon kunak a dadik. Anya. Agpada ta iti kasasad. Ala, adapay papanak. Agsarita tanto. Ay, anak ti salbag. Kunak nubak nang. Saan mat? Tagdamit gayam sugar mami na. Kaawatan nga pada kami amarigriga. Ne. Ay unay kan bro. Apay akas tatilangam. Kunak no swerte ka nakirelasyon ka ni Bianca. Ha? Ang malas mo't gayam. Ne. Apay kumaamalas. Saan ka di anaragsak ako nam? Ha? Iso ti pagsanggiram, tabak nang. Di amok akit iso ti pagsanggirak. Ha? Isumod gayam ti agsanggir kanyak. Ne. Kasano day ta? Saan ka maawatan? Sa nabak nang ni Bianca. Agpada kami gayam. Anya? Peke, ti kayat mo asawan? Agpada kayo nga rod, peke. Wen, ala, agpautang ka man iti kwartam. Awan mat iluto mi akanin min. Ay, ingkaw umutan ka ni love mo, abagit. Mangtad kakit din. Kasano nga makautang ak ngay. Kat kaguran ak dayja, bakit? At day tati may sa kilo abagas. Kinbasita natin. Day talatin na diskitar ko. Kasano no maibos da ito eh. Ay, nagrigat matgayam. Inakpadasin tagbirok iti trabaho. Anya ngay a trabaho. Narigat ti agbirok iti trabaho. Uwin nga rad. Ang padasak lata. Inakman kit di ag-apply akas waiter. No at bakante. Inkapadasan ngam kinsenas ken katapusan ti sweldo. Nagbayag. Maburido ako. Awampay mo't iso amin ta. Kumusta? Adda ka din trabaho? Kinuntak samot amin ni Brigida ti restaurant. Awan mo't bakante. Kasano nga ron itan? Ay, jak lang aro din naka-examen. Agbisin tapay. Ada ka no nakita ni Willie abakante construction site. Ti problema, awan padas ko iti construction. Imbaga, no kayat da ka nga awatan. Kat ko namat nga awan padas mo.
para bunag na iti simento. Kabailam ti agbunag iti semento. Ikarigatak. Imbag di makadomingo. Ta iti daadagos ti tangdan mi. Saan akin sinas kan katapusan. May mayat nga rod no kasta. Taniinak pa'y umutang kiniglenda iti usaranta. Apay nga ado ti umawawag kan kamanang. Napan ka no nag-apply ni Henry akas waiter kadakwada. Saan nga amo ni Henry agagayam kan kabagyak dagiti napanan na. Agbisin ti loko, isong agbiro kan iti trabaho na. Awan ti mabalin ko, no di da kayat nga alaan akas waiter. Ammo da ngamin, asaan na mapagtalkan. Marik na itahan ti rikat. Taawanan iti sitong mo. Sayang ti impaay ko kan kuwana apanagayat. Uray no sinupapakan na kumamat. Anya nga rod ngay, awan ti mabalin. Iso alipatan mo. Iso nga ipaay kulangan kada kayo akapamilyak ti amin ko. Imbag kayo pa'y tadidak lukwan. Kat namnamaamat nga agserbi kami kan ka, kaspod no akapamilyam. Agyamanak, ading ko. Nagretira kayo ka din? Ape anasapang ka asimang pa. Dagiti kakadwak tagbumpunag. Sagdudwamot ngamin asupot ti simento ti awitin. Kabailam ka di magtidwa? Pinatas ko nga rod. Pinagtunda ti dua supot iti abaga kat nakosbuak. Natinag ti simento. Ah? Kat, anya tinapasama? Siyempre, nabutbutan na ti supot ti simento. Nakita ti porman may. Kat nakaungat ngayon masidag. Anya nga iti kunana? Inyawat na ti dugasot. Kat agawit ak kanon. Tadida ka sa pulan ti nakapsot. Kaya't mo asawan. Awan trabaho mon. Awanin ha. Bro, saan ka din adan trabaho? Kinikat na kong ti porman. Tanatinag ko ti simento. Ha? Anya? Kabaalam ti agbabae iti mano? Di mo kinaya ti simintaw. Marigatan kami. Tawan trabaho ko. Agawit kayo langan ni Jay lugar tayo. Wensa, ibagak dayta ka ni Bianca. Imbag ijay, tawan ti abangam apagyanan. Una, tadida ka alaan dagiti restaurant. Tagagayim kan kabagyan kano idan ni love mo. Ha? Dahil tinanggag ko asaritaan da. Nukosta, binagaan na amin dagiti restaurant apag-aplayak ko ma. Kasta unay arigat ta dito'y syudad. Agawid tan sa laangan iti lugar ang nagkapunta. Una, agkalyan tagayam. Agdumalang ti baryota. Dayto'y siguron ti dusa ta ama ng gundaway. Agpadata ng gundaway. Datamo ti pinagtipon ti gasat. Wan, tapno siguro ag nakamtadwa. Into nagpasngay ka. Kaninton makaawat ti anak ta. Ibagatan to, adakas ti manggundaway iti pada atao. Mangnamnama ka, Henry. Diyak kayat amapadasan ti anak ta ti mapadpadasan ta. Diyak kayat atuladen na ta. Tamadi ti manggundaway. Baliwan ta ti mangrugi. Ket aggagat ta. Para itinaranyag amasakbayan ti agbalin a pamilyata.